дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз бозии рафиқона дорем ва як дар ҳайати ин тими рафиқона, тими дӯстона, намояндаҳои якчанд тим ки дар бозиҳои асосии шумо албатта бо онҳо ошно ҳастем, иштирок доранд ва ман умедвор ҳастам ки имрӯз як бозии хубро ба намоиш мегузорам. фарқи бозиҳои дӯстона ё бозии рафиқона ҳамин аст ки ин ҷо ҳисоб то 6 савол, яъне мо фақат 6 савол пешниҳод мекунем ва вобаста ба ҷавобҳои шумо мебинем ки бо кадом ҳисоб ҷамъбаст мешавад. хуб, дигар шартҳо ҳамон гуна бетағйир мисли бозиҳои асосӣ боқӣ мемонанд ва қоидаи аз ҳама асосӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб, муваффақият мехоҳам барои шумо. маромад, рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. мо дар вақти истифода номи он кишварро Британияи Кабир мегӯем. шумо баъд як дақиқа гӯед ки номи расмӣ ва пурраи ин давлат чӣ гуна аст. номи расмӣ ва пурраи ин давлат чӣ гуна аст. мо дар забони гуфтугӯӣ дар истифодаи умумӣ Британияи Кабир мегӯем. аммо шумо баъд як дақиқа гӯед ки номи расмӣ ва пурраи ин кишвар чӣ гуна аст. маромад, як дақиқа вақт фикр кунед. United Kingdom мешавад. мақсад ки англиска United Kingdom мешавад ки шоҳигари Англия. шоҳигари муттаҳида ташкил карда хоб Шотландия ва Англия. чорта шоҳигари будем. пурра агар гирем шояд ҳамин шоҳигари ҷумҳурии шоҳигари ҷумҳурӣ намешад. шоҳигари Англия ва Шотландия. Англия ва Шотландия. шумо дидед ки ҳамин Британияи Кабир 4 давлат аст. Велс, Шотландия, чор давлат яъне ки асоси ташкил карданаш ҳамин давлат байни худ иттифоқ бастан Британияи Кабир ташкил айнон кардан. англиша ҳам бигем United Kingdom мешавад, значит шоҳигари муттаҳида мешавад. муттаҳида шоҳигари Англия мафкима. Юнайтед дар Англия гуфтагӣ нест ку. Ёки дар United Kingdom, Kingdom шоҳидона United Не, не. муттаҳида мешавад. дарози батли ба фикри ман шоҳигари ҳамин Англия ҳам шоҳигари шоҳигари муттаҳида United муттаҳид мешавад. муттаҳида аз англиси чӣ гуфтед? United Kingdom муттаҳида. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. ба саволи мазкур меҷон посух медиҳам. ҷавоби ин савол шоҳигарии муттаҳидаи Британия мебошад. шоҳигарии муттаҳидаи Британия. британия. қабул аст ҷавоб. хуб, ин шоҳигарии Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ аст. ҳамин гуна аст номи расмиаш. саволи рақами 1. Фрэнк Хаббард, як карикатурист ва ҳаҷвнигори амрикоӣ, гуфтааст ки дар бокс бо дастпӯшҳои бокс маҳз ҳамон корро кардан аз ҳама душвор аст. ӯ кадом корро дар назар дошт ки бо дастпӯшҳои бокс анҷом додани он дар ринг аз ҳама душвор аст. умедворам ки саволо навиштед ва маромад, як дақиқа вақт фикр кунед. дар бокс вақте мебошад. ман дар бокс бо дастпӯшакҳои бокс аз ҳама душвортарин амал ҳамон амал аст ки бо ҳамон дастпӯшак иҷро карда мешавад. хам аст мақсад ҳамон ҳарифа қабл намешад. айдрон чӣ печондаги як чӣ сафед печондаги уже хеле иштеги кадом амалро иҷро кардам ки ягон навъи удар ягон зарба бошад.
او وقتی این حمله تازه کردن کردن میتونه عرق خوریدن روی مثلا نه یا تازه کردن پیشونی یا ها میشه دیوای خیلی از خیلی نمیشه قبلش میگم قبلش بر است قبلیدن یگان اوزی بدن درست مثلا گوشت یا که با چی برای وای زشتی که دندان هست که همه با دست وای کردن نمیتونه گرفتن نمیتونه درست ایواز کردن ایواز کردن درست ای برای او ما یگم اشور قبیل نمیتونه با چی با دیگر برای خوریدن یک як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад با سوال مذکور محترم روی اعضای دسته سعدالدین پاسخ میدن марамад محترم روی با اینجا اندیشه بسیار بودن با فکر گروه ما این شاید همون یگان عضو بدن خوریدن باشد با دست چون که هم از زیر دستپوشک‌های بوکس هم همون دست همون ورزشکار بسته شده است و او همون یگان عضو بدن خود را قبلا خوریدن نمیتواند хуб яъне ягон узви баданаш хорида наметавонад намитавонад қабул аст ин ҷавоб қабул аст ва нодуруст аст хуб табист ки вақте гуфтем ки ин як карикатурист ва ҳаҷвнигори амрикоӣ аст табист ки бояд ягон чизи ҷолибтар гуфта бошад аз хоридан ва ӯ гуфтааст ки дар майдони бокс дар ринг бо дастпӯшҳои бокс аз рӯи ринг дандонҳои афтидаро чинда намешавад саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол агар шумо дар рӯзи равшан ва беборон масалан дар маркази шаҳри қадимаи прага нафареро бо чатри кушодаи ранги сурх бубинед чӣ фикр мекунед ки аст ӯ навиштен саволро я бор дигар такрор мекардем кӣ бояд гирифт саволро кари як бор такрор اگر در روزی روشن به باران شخصی رو با چتری سرخ در کوچه ببینیم در پراگ چی به یاد ما میآید؟ рӯзи равшан ва беборон масалан дар маркази шаҳри қадимаи прага масалан дар маркази шаҳри қадимаи прага нафареро бо чатри кушодаи ранги сурх дошта бубинед чӣ фикр мекунед ки аст ӯ марамад як дақиқа вақт фикр кунед گواه هستن که مقصد در صحنه ها مغربه میکنن مثلا همون رنگ سرخ میدارن مثلا یه نمودی عمل میکنن در اون مثلا چه گپ در سر سرخی هم چیز همین سرخ چرا داره پراغ شهر مثال آورده نکن وای میشه آورده در روزی روشن و به باران ولی بسیار سوال منطقی است افتاب شدن پرچمی هم دولت رنگی گرمی سرخ بباران چتر داده حالا یا گرمی برای سویگی یا برای باران یا مثلا در پراگ باران نمیبرد یا مثلا وقتی که آفتاب برآمدگی باران نمیبرد کو شاید که اون مقصد خودخونه شده میبینید به نظر خودخونه چی اصلا چی فکر داری مثلا میدونید همه مثلا ورزش هست یا نمودی ورزش در اونجا مثلا در اون گواه مثلا میدون خیلی رنگ سرخ هم هست مثلا چی باید شما میتونن مثلا همون چیزا مثلا اگر چی چتری سرخ داشتن مثلا همون ورزشکار بودن اون در رنگ میداد داشتن як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад محترم روی به سوال مذکور اعضای دسته اسدالله رحیم پاسخ تخمینی میدن همون نفری که داروی یعنی همون چتر سرخ میباشد یعنی او یگان از ورزشکار بودن شهادت داده باشد مثلا بعضی نمودی ورزش هست با همون گاوی که مثلا در ورزشگاه مثلا آنها میدوند به سوی همون نفر مثلا با همون ماتای رنگی سرخ او یعنی چی میکنند اشاره میکنند عصبی یعنی ورزشکار بودنش جواب با سوال شما او ورزشکار است о нафар варзишгар аст хуб ташаккур мегӯям бинандаи азиз ёдрас мешавем ки ин бозии дӯстона аст
ва Саъдиддин, Умедҷон, Муҳаммад, Асадулло, Фахриддин ва Умедҷон сардори гурӯҳ аз якчанд тим дар ин бозӣ иштирок доранд ва бозии мо дар ин давр ё умуман бозиҳои рафиқонаи мо то 6 савол идома меёбад ва ин саволи сеюм аст. агар шумо дар рӯзи равшан ва беборон масалан дар маркази шаҳри қадимаи Прага нафареро бо чатри кушодаи сурх бибинен чӣ фикр мекунед? Ки аст ӯ? Хуб, кадоми шумо ба ягон ҷо сафар рафта будед? ман рафтам куҷо? масалан Туркия, Чин, Қазоқистон. Роҳбалад доштен, нишон доданд шуморо? бале Чӣ хел бар роҳбалада шумо меёфтед? чӣ маслиҳат карда будед? Чӣ хел? боре бо ин ҳодиса рӯбарӯ нашудам ки мақсад роҳбалада гум кунам. Нафаҳмидам. бо ин ҳодиса рӯбарӯ нашудам ки мақсад роҳбалада гум кунам ман. хуб, ана бисёриҳо ки роҳбалада гум мекунанд, агар бубинед ки бо чатри сурх аст, фаҳмед ки ӯ ки аст? роҳбалади ягон гурӯҳи сайёҳон аст. Тамом. метавонад чатри сурх бошад, кабуд бошад, сиёҳ бошад, метавонад парчам бошад, метавонад намедонам як матои дигар бошад, метавонад як чӯб бошад. умуман ҳар чӣ ки ӯ бардошта суҳбат карда меравад ва аъзоёни дигари ҳамон тим мебинанд ки роҳбалади онҳо аст ва мешиносанд ӯро ва гум намешаванд. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед. он муассисаи эҷодӣ дар кишвари мо соли 1934 таъсис дода шудааст. аввалин раиси он Саид Носир будааст. ҳоло яке аз кӯчаҳои Душанбе ба номи ҳамин шахс аст. баъдтар дар он мақом масалан нафарои дигар фаъолият карданд. хоб аз он ҷумла ё биёед ман камакак баъдтар номи онро мегирам. خب شما گوید که گپ سر کدام مؤسسه ایجادی می رود؟ گپ سر کدام مؤسسه ایجادی می رود؟ مرامد یک دقیقه وقت فکر کنید. حاضر هست این پس شما وریانت دادن اما مکتب کدام است؟ تئاتر اپرا بالت مثلا یکم تئاتر یکم دانشگاهی مثلا فرهنگ لیوایت ناو نه اینا چیزای ناو اینا حاضره های یک 72 هم خیلی هم 1934 میجا چی فکر کنید؟ аврори 34 аврори سال تأسیس دانشگاه اگرایی خیلی فرهنگ و اکتیاری ایجادی همین کل وای نموشن ارتورسون زاده کالج اینو از 70 این طرف هست تئاتر برنامه همون تئاترای گفتم من چیزای ایجادی کو ها میوفره لوگوتی اپرا بالت کدام سال اپرا بالت بعد دوره همون سالهای 1934 وریانتمون لوگوتی اکتش بچی ماسه ایجادی داره همین چیزی خیلی یک دقیقه وقت شما سپاری شد مرامت کی به سوال جواب میدید؟ محترم روی به سوال مذکور اعضای دستان امید جان جواب میدن. مرامت محترم روی ما با خلاصه اومدیم با اهل گروه که سالی 1934 این تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی گشوده شد. اینجا گپ درباره تئاتر میرود و اولین اینجا گفتیم که اولین رئیس اون سعید نصیر بود. مثلا تئاتر رئیس دارد به نظرتون؟ دیرکتور دارد. دیرکتور تئاتر است، سررژیسور تئاتر است، نه سرکارگردان است. دیرکتور. لیکن اینجا ما کلمه رئیس استفاده بردیم، رئیس. خوب بچه‌ها این چیزایی است که شما باید در فاصله یک دقیقه فکر میکردین. ما اجابه قبول میکنیم. من دیگر فکر میکنم جوابی از این بهتر ندارین. ما این جواب قبول میکنیم و باید بگیم که این جوابی نادرست است. خب ببینید اگر من کمک کنم براتون یک وقت مثلا
раиси фахрии он абулқосим ловутиам як замони таъсисии иттифоқ раиси фахрии он буд. раиси фахрӣ ҳамигуна як мақом ҳаст ва абдусалом деҳотӣ сотим улуғзода мирзо турсунзода мумин қаноат аскар ҳаким меҳмон бахтӣ дар он мақом раис буданд. чӣ муассисаи эҷодӣ ҳастин? овозошон наметӣ ки иттифоқи нависандагон. бале иттифоқи нависандагон. бале иттифоқи нависандаҳо аст. шумо ина мутаассифона ба ёд оварда натавонистин. саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. сар аз 11 марти соли 1847 лев николаевич толстой дар як госпитал дар қазон табобат мегирад. баъди як ҳафтаи бистарӣ будан мисли бенҷамин франклин ба ҳамон кор сар мекунад. мегӯянд ки ӯ он корро қариб то охири ҳаёташ анҷом медодааст. чӣ корро ки ӯ ба бенҷамин франклин таассуб мекунад? ин кадом кор аст? маромад як дақиқа вақт доред, фикр кунед. ва толстой дар қазон вақте ки табобат мегирид франклин пайравӣ карда ҳамон коре ки вай мекард. сар аз 11 март 1847 толстой дар як ҷо табобат мегирад. қазон дар қазон табобат мегирад. пас аз як ҳафтаи табобат мегирад. ӯ ба як коре сар мекунад ки ба мисли бенҷамин франклин ки акам чӣ кор аст? бенҷамин франклин ҳамин кора мекард. анӯ пайравӣ кардам кора такрор мекард. бенҷамин франклин чӣ кора буд? ӯ нависанд. ин олим аст ягон. гӯш кунед каша. شاید همون اثر نوشتن اثر نوشته باشه толстой худаш ҳам маърuf эҷодкорӣ ҳамин толстой роман чӣ дорад вообще толстой? не ман фикри ман ки ба навиштани ягон асаре ки франклин дошт ҳамун пайравӣ карда инам ҳамун чизе навиштани сар кард дар ҳамун мавзӯъ. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад. муҳтарам ровӣ, дар ин ҷо атрофи савол бисёр фикр кардем ва варианти тахминӣ пешниҳод мекунем. шояд толстой вақте ки дар табобат ба ҳамун коре ки франклин мекард пайравӣ мекарду мақсад идома медод хеле вақт, шояд эҷоди ягон асаре буд ки франклин дошт ва дар ҳамун мавзеи франклин эҷод карда толстой ягон роман навишт, ягон асар эҷод мекард. мисли ҳамон не чизе ки ӯ менавишт ям ҳамонро навиштам. не дар ҳамун мавзӯъ ягон масалан мавзӯи ҷанг аст, ҷанг ва сулҳ ё мисалан хеле достоне ки махсус сабку услубаш ба ҳамун вобаста буд. яъне ки ба навиштани мамаҷон ёддошт. баъд ба назари шумо ин савол чӣ чизи аҷоиб дошт ки баъд мавриди истифода қарор гирифт? масалан пас аз як ҳафтаи табобат гуфтагааст. фаҳмо лекин ҳамин ҷавоби шумо ман ҳамун чизи аҷоибе ки дар савол аст ҳамонро надида истодам. агар ҷавобаш ҳамин бошад пас ин савол ҳеҷ ҷозибият надошт ё не? не шумо чӣ гуфтед? ёддошт гуфтам. яъне ӯ ба як кори сар кард ки бенҷамин франклин ин корро анҷом медод ягон варзиш мекард, ва таассуб кард ба ӯ ва қариб ки то охири ҳаёташ ҳамин корро толстой анҷом медодааст. чӣ корро? маромад бачаҳо. муҳтарам ровӣ, варианти ниҳоии дастаро асадулло раҳим пешниҳод мекунам.
муҳтарам ровӣ ҳамчун як андешаи дигаре ҳаст дар ин ҷо ба фикри ман яъне ҳамун Толстой ба мисли Бенҷамин Франклин ба ягон намуди варзиш ёки ба корҳои давлатӣ яъне дахолат кардан ба сиёсати давлатӣ дахолат кардан машғул мешуд. дахолат кардан ё машғул шудан? яъне ки ҳамфикрӣ мисол ба ҳамун амалдорони давлатӣ ягон ҳамфикрӣ ягон сарукор мегирифт. ман нафаҳмидем ин дахолат кардан мешавад ё ки ҳамкорӣ кардан мешавад? Чӣ мешавад? ҳамкорӣ кардан. нофаҳмо аст барои ман мисли ҷавобҳои дигартон. Нодуруст аст ин ҷавоб. сар аз 11 март вақте ки ба госпитали Қазон меафтад, ӯ шурӯъ мекунад ба навиштани рӯзнома, дневник, рӯзномаи ҳаррӯза. яъне Франклин ҳам одата доштааст ҳар рӯз менавиштааст ки чӣ шуд, чӣ гузашт, хулосабарорӣ мекарда, барои худаш мақсад мегузошта, хатоаша менавиштааст ва ҳамин гуна як рӯзи худаша яъне ки шом чӣ таҳлил мекарда ва Толстой ҳам баъд ба ҳамин кор чӣ шурӯъ мекунад, қариб то охири ҳаёти ин корро анҷом медиҳад. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. таваҷҷӯҳ кунед ки баландошёнаҳои Нью-Йорк яке аз ҳамин баландошёнаҳо байни ошёнаи 20 ва 21 лифт ногаҳон меистад. лифт пури одам аст. ҳангома ҳаюҳӯй сар мешавад дар дохили лифт. ҳамагӣ нороҳат мешаванд дар он боло. вале як кас ки дар ҳамон лифт буд на фақат ягон нороҳат нашуду ҳангома накард, балки ҳатто бо истифода аз касбу кору ҳунаре ки дошт тавонист ки ҳам барои худаш ҳам барои коргоҳаш манфиат биёрад. шумо гӯед ки ӯ аз рӯи ихтисос кӣ буд? савол фаҳмост? навиштед? маромад як дақиқа вақт барои фикр кардан. лифт мақсад дармон дамон амин мардум ҳаёҳӯй мекунад. як касе буд ки ҳамун хобиш устоду ҳама манфиат овард. чикор кард аз сохтмончӣ буд ягон чи усто ки ҳамун лифте ки вайрон шуда муно кушод де. این وارنتی اصلا شدن جذابیت نمیشه دیگه. با چی؟ باید شد. مثلا همون در آدمون در دیپرسی فلان. مثلا همون شخص مردم آروم کردن. میگه هم دعوای هم در شرکت میشه. نه حجم دست منفیت وارده لیفت هایی که اگه همه خرج دیگه همه هیاهو کردن. بینی لیفت وایرونش دیگه خیلی این دست بود شده دیگه وریانت همین نپیشویش چی میبره با؟ نه سوس که اگه آخه لیفت درست میکنه بود دیگه وریانت بود فکرش مردم درست کرد بود وریانت بود چی؟ بله. سیمی کی؟ تو جیر بود میگه چی موها؟ як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ ба саволи мазкур умедҷон меликов посух медиҳам. маромад. мо бо аҳли гурӯҳ ба хулосае омадем ки дар ин мард дар ҳамон бино кор мекард ва дар он муддати 1 соат ҳамон лифтро таъмир карда мақсад ба ҳамон дар ҳамон чиз ҳамон ширкати худ фоида овард, яъне лифтро таъмир кард. аз дарун мешавад лифта таъмир карда? тасаввур кунед ки нави шумо 6 нафар дар лифт дар мондед. мешавад таъмир карда лифта аз дарун вақте ки на ягон асбоб дорад, ҳамроҳаш ҳичи надорад, мисли шумо мусофир буда ва лифт мешавад таъмир карда? اینجا علاوه هستن مطمئن روی фикр кунед ки ягон касбу кори замонавии дигар ба ёдатон наомад? روانشناس هم بودم اعتماد اون شخص روانشناس چون که همون هنگامه و دیپرسیای همون ва барои худашу барои корхонааш ки кор мекунад чӣ фоида меорад равоншиносии ӯ? در همون حالت از همون حالت مردم رو بیرون میبرند و پس از برآوردن ممکن مردم همون لیفت با آنها مراجعت کنند. در همین لیفت میتواند که یگان طبیب باشد که چنانکه ما میدانیم لیفت وقتی میایستد هوا در اونجا کم میشود، یعنی
نبودن نرسایی هوا وجود دارد و همون شخصانی که کسلی دارن مثلا ذوب یا کسل دیگر نفسگیری شون مشکل میشه و همین توانست که همون نفری که مثلا از این لحظه استفاده بود برای خودش و برای کارخونه‌اش چیکاره بود دو نفر؟ کارمان تیپ همون کارمند تیپ بود یعنی کی؟ قبول است این جواب؟ قبول است جواب و این جواب هم مثل 5 جوابی دیگرتون است. خب این نفر از روی اختصاص میدونین اگنت سوغورتا بود. اگنت سوغورتا بود، کارمند سوغورتا بود و اونایی که در لیفت درمانده بودن آنها را همزمان از حالتهای فورس ماژوری از آن جمله بند یا درماندن در داخل لیفت سوغورتا کرده بود. انا این هم برای خودش فایده است و هم برای کارخانه‌اش. خوب بر صورت تشکر میگم برای شما. یادداشت میشم که این تیمی دوستانه بود، بازی دوستانه ما حسابی که بازی دوستانه تا 6 است. خب و تشکر از سعدیدین و امید جان و محمد و اسدالله فخریدین و امید جان امانی. تشکر از بیننده های ما که همراه ما بودن. سبحان جلیلوف بودم. تا برنامه دیگر کامیاب و موفق باشید.